Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika allahu yazzakka aw yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa anta anhu talaha alla inna tadhkira faman alaika alla yazzakka amma manja aga yas'a fahuwa yas'a fa anta anhu talaha tala innaha tadhkira faman sya'a dzakara fi ayyi fi suhufin mukarramah marfu'atin tahara fi aidi safara kiramin barara kutilal insanu ma akfara min ayyi syai'in khalaqa min nutfatin khalaqahu faqadara summa sabila yassara summa amatahu fa'akbara kalla summa idza sya'a ansara kalla lamma yaqdi ma amara bal yanduril insanu ila ta'ani anna subhanal ma'a subha summa sabaqanal ardu syaqqa wa inna lahu wa qadaba wa zaituna wa nakhla wa hada'iqa gulba wa faqiyatan wa abba wa la'allakum wa li'an'amikum fa idza ja'atis saakha yawma yafirru mar'u ma qaddamat min ahli wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idin sha'nun wujuhun yawma idin musfirah dahikatun mustabshirah wa wujuhun yawma idin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzal nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal isyaru utilat wa idzal quburu wa idzal siyaru utilat wa idzal quburu suwirat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat wa idzas samaa'u wa idzas suhufu nuzirat wa idzas samaa'u kusirat wa idzal jahimu sukirat wa idzal jannatu uzlifat alimat nafsun ma qaddamat ahdarat wala uqsimu bil khunnas al jawaril khunnas wal laili idza as'as wasubhi idza tanaffas innahu laqawlu rasulin karim fi quwwatin indatil arshil hakim muta'in sam'an wa ma sahibukum bimatin wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa 'alal ghaibi bidanin wa ma huwa biqawli syaitanin rajim fa aina tadhhabun in huwa illa dzikrun wa qur'anun lil alamin liman syaa minkum ayyastaqim wa ma tashaa ayyasha Allahu rabbul alamin wa ma tashaa'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahu. Apa sih